Muchunguzi twashiraha already tumwinaha tamtaisa studio ziteza tamtaisa nkatayari West konka turi tamshango makaji tuna makaji mu offices ze aharukora kitongore cyo cy'ubururu cya Electoral Commission akashashaka already no twashire Antwenda nga tugambireho ntumanyaje twena turi ngo bururu gwasigazayo 2016 byonka mukatero hakarura kabona akaruru kaba presidenti akaruru kaba members of parliament n'abanyishengero n'ubundi bwinji ntenda nga tugambireho ubururu nibuza guterwa yari nibuza gumza n'ubutero 2015 ko kubanza ko kucyura betu kubana buza guterwa betebekanise bata bonke kitongore icyo bururu bashikankahi intekateka zirista tutegereze kureba ki nente curuho ntwenda kumanya bashikankaye tutenda kumanya karuru nkaza kuterwa katanu kaza kuterwa shazingahi nkaza kuterwa nkahi ni wori yo kwegesha yo no turi abase kumanya kabo kuba niwe uri omtezo wa karuru oinde kuba no manya ebintebi no kubikugenda no kubitebekanisiwe nahi byashika betu ndashala ine mbabazi akashashaka ni kandi nyine mgenzi wanje na Mande inyuma ya kamera wetu atayari Muchunguzi kamera studio zitwa tayari West webaga shira okunyakira mbeho za tayari West TV kandi abali kureba program eji yakasheshe abara kuratira tayari West mikutuyona nabo nabakira twabakira hakitebe kikuru ekyakachiko kebyo bururu mu Uganda rugudo baita 7th Street Industrial Area omuri Kampalage niho akachiko karakorera imirimo yayo yakoyona era twazihanga konka nko kumuramanya muri buri district mu Uganda akachiko kebyo buruki ne mu offices zako aho rashanga bakuru aho baleta ba returning officers ninga district election administrators abarebe mbere okutero bururu muri gezo districts konkechi nico kitebe kikuru cy'akaruru cyo kirateza karuru mu Uganda nabwo echo nabakira kandi kuko wakigamba turi kutandika tusigizoro ndaku rumwe tukahendera omwaka tukagutera mbugiro rero tukaza mu mwaka musya rero mu mwaka musyogo musandi ibiri turaza kuba turahika kutera karuru mu 2015 byo kwezi ko kubanza umwaka gw'2026 nabwo echo nkakashiko twenda kutabarusa abanyarwanda kwikarwo runaku urusigizo rumwe tukahendera umwaka n'urusigiyo rumwe tunamanya turaza kuruhisa turihiko kurunji rero tutandika umwaka kurunji turi mu businje twetebekanise gukora ekinte cyo kikuru munonga icyo kuronda abebembezi bitu ahandengo zona mwenu mwebare kunyakira kandi nabakira Yaware mnonga mkuru Muchunguzi yaba ni okutwakira tuja karum kashashe kwentantuma yankuza ko watwire cyayi twatunjire ka breakfast konga katwanze tweze gukora turebe ekirakora teo Muchunguzi twenda kumanya umunyarwanda we no uri aho na turebesha heji nanda kumanya ubururobu ubwo 2015 nubuzagumuza muno babaho ntwenda kumanya bo kubanuza kubaho mu butebekanise mutabo kuba kana karuru kihangariyone nwaza katera bata nwaza katera nkahi nwaza katera shazingahi hariho bayino bagamba ngutera karuru otahe ntwenda kumanya ikigenderwa ntiha abonze mwenda ngo umuntu atera karuru atahe mwenka kitongore cyo byo bururu mwinake mubazire abonje mutakwenda ngabantu atera karuru kawo bagumeho bareo karahende no karabarwe abo kubebwa nibiyo nibiraba mu ngo koraze gutera karuru kawe utahe twenda kumanya ibintu bingi ngo kuturaze guzaguma muntuganira konka okushara munonga tantana ngo tugambireho hati akarura akabiri 15 mukatebekanise muta nkaza kuterwa kata byo no tushobore mbwenu ngo kuturagumentu kuganira noza kuba no tushobora nabindi mbwenu akaruru karaza kutandika kuterwa 2015 byo kubanza umwaka gw'2026 ni process ninga ni programu eyarujire nyima akachiko byo bururu karaza kutebekaniso akaruraka kakatandika no kushohoza eyituleta road map ninge njenderwaho eya buri muntu kumanya ekiraza kubaho runakuki bwireki mweziki ejo road map tukagishoza mu mwaka gw'2023 twashuba twagishujumamu
twagishohoza mu muringo gwa kabiri okwezi kwa mushanju okwezi kwa munana omwaka oguhwire gw'2024 aho niho twatandikire road map ngeno abantu ntibashobororere ngo kutera karuraka tikutandikire n'irizoba ninga kutuza kutandika ne2015 so twashohwize program ejo ekeriho ibintu byinshi byo gukora kandi bikozerwe nke cyo kubanza akaciko kakatandika no kutebekanisa emyanya erija kurotererwamu abantu abalenda kwesimbaho ha level yo bwa kansara okay iyi baleta demarcation of electoral areas at local government level echo kishabe cyo kubanza kukora echo twakitebekanisa cyagendaje munonga kikatandika mu gwahwire guri kwa lero twakurasaho kutebekanisa emyanya yo kuterera akaruru nizo polling station mu rujungu cyo baleta organization of polling stations echo nshitwa twazitereza bwo kuba kuruga akarura kahwire akenkumibirabiragumwe kwisahati emyanya emwe eyabiri mu polling stations hati bakajombeka hati no butale harimo amashomero ahandi emyanya tishariho mugeno tukatwine kushwijuma kureba ngo ahitwaterera ko mwaka guri acariho katariho abantu baza kuterera nkaye ico twakimara nambwe turagambira hati twine polling stations ezirarenga mu mitware 5 kwetorera ihanga aho no hakuruga polling stations imitwashitana kanana ezitwaterireho mu mwaka gw'2021 kutwamazirecho twatambura kwetorora ihanga turahandikisa abantu abariho burema kugira ngo tumanye hibari icyo twaturageta mapping of persons with disabilities across the country kuma ngo tumanye hibari tumayebera bakwataho tumanye burema bubine kugira ngo akutera karuru hatagira umuntu weno wasigara inyuma kandi kumanya bine burema ki nebyetenge byawe niki twaza kuza kuteza karuru twetebekaniza zo kugira ngo ebira bakwataho nabyo twabitereza ecakashe twajireho tukaza hakutereza onkarara z'abaronzi ninga ibareta National Voters Register abatezi bakaruru okwetorora ihanga ryona ububwire bukabo mu kwaka kukubanza no kwa kabiri omwaka ogo tukahumugisha turakuratira amateka y'ubururu kugira ngo umunya-Uganda wena uhishize myaka 18 yo bukuru utakehandikisa nko mutezi wa karuru arugeyo ayahandikisa abo kuba okutera karuru ningo ko mutezi wa karuru tikugira ngo ryo munya-Uganda kusha oyeno kuba ryo munya-Uganda abwo kwa article ya 5 mu constitution eragira ngo mutezi wa karuru nogwe ryo munya-Uganda citizen ecakabiri ayize myaka 18 yo bukuru ecakashatu oyahandikisize kandi orehandikisa kutera karuru ahora zarwa ahora komoka ninga ahora tura ninga ahora rara so twagira ububwire abantu basyabije bayihandikisa bateza bakaruru abana bato ababire bahandikiswe cyongwe cyanira batakishemya 18 ko bagisize nabo bija twabata register twabaho kutera bururu icyakashatu hakari abantu ayabarenda kuhindura imyanya yo kutera mu bururu nabo bija bashaba kugira ngo bahindure imyanya nababo twabaho umugisho gwempaho ababire barakize biretengwa nabo bahindura imyanya yo kutera mu bururu rera hanyuma ya process ejo yona twakwata register eyitwayire mejo twagita ahari buri polling station tukadisplayingaho ninga tukanjuraho twahanika abantu abine kuterera karuru hari polling station twashaba abantu ngo mwije mushijuma abantu barya register ha murebemu harimo abafire murebemu hari baye imirundi 2 murebemu hari abatarya bo mu konka bijire kubeshushekamu abantu bija batugambira ngo kwakafwa ogwatiwakuno gutiwaha kugira ngo hamuheru tubase kutunga register eri yamazima kandi turabasa kwesiga ngene cyo kucahwire ababiye bino kweto mwita kwena twatoho buciko baye bareta parish tribunals burasitama hamiruka kuri kiso kweto mwita umuntu arabasa kwijagire atishira atakafuruka atakibaga womu ngumo mwiyemo konka akugendera atarakwenda ningo umuntu ajagire ati nankakafwa kunkuta kafwa gaso oyija ojiro tibakaja nkafwa konka na tinkafwire manze mu ndekentera karuru rero nama kutera karuru mwe mu nyiti so ebyo byonda byaterezebwa kwika muheru obuhati turagamba ngo twine register eresigwa ero habantu abateze bakaruru barayika obukikuru ninga miliyoni 2.6 n'imitwaro nkaga n'ubundi buce oburagwamo
ejo that was a very important exercise turaruga miliyoni 18 ezatire mu 2021 mu 2021 rero twamazire eco hati twatanda kuteza bururu obu baleta special interest groups ningo buri mimenyeto obuli mu bakirinju abakuru bayizeme kankaga no kayiguru abarimu abariho burema hamwe n'abakozi twabutezobwe twakora ubuciko bwabo oburija kuronda ba members of parliament bebyo bitongole ebyo bikebyo ebitwagamba ebi constitution yatireho kugira ngo abantabo abine enchizo ninga abo kusoso waza no Ruganda konka abo kutwaza muringo go mutano habo kugira ngo kurugakare babanaganagwaga icyo twajimara rero twarugaho twija twayika nominations nga kushinshiramo no kwandikisa abanyenda kwesimbaho processes umurajijuka twahandikisa abayenda kwesima baro government twandisa abayenda kwesimbaho bwa president muri shko gumwanya hanuye kutwaze ngo abayenda kwesima bwa president mwije hanu hakije abantu 200 bona baragira ngo ikintu cya president turo kujya kukivuga kunka kubajire kubashwijuma ebiretengwa twashanga ababase kwisibye tengwe ebyo barya abantu 8 kusha candidates hata bari kwetorera hanga ryo nabaronda karuru then twanominating aba members of parliament nabo hatiya abari kuronda karuru kutwariza hamwe abantu abutwa shijume tukahandikisa baringana n'emitwaro 8 n'inkumishatu no buragwa mu buci besimbireho ahamyanya emitwaro 4 n'icweka ntabwo cyo turiho turi mu campaigns nashoborera abari kureba program yeje kugira ngo tumaye turugire haro program reba hindugire akwa wotamanyireho urugire kandi tukebaza abanyarwanda kugira ngo ohita urugiro ku program izo zone abanyarwanda bakazeta bamu bazejumbamo barakuratira amateka bari mu businje nahabwe cyo turi mu campaign zezi nazo zatandikire kurungiye birabiri na mwenda byo kwa mwenda ba president kandi bakatanda kwatambura members of parliament bakatandika biri kumjo kwi11 hati turi kwika ka ahabwire ubu turi kubara enakusha esandi ibiri almost ebiri 16 tukakutera karoro akachiko ketebekanizize buri kintu kiretengwa kiriho abakozi bakachiko abukawe karetenga ku recruiting ninga kuronda bokuja kakwasa ngaba polling assistants ba presiding officers abokweso bwo mu buturetse turakukigambaho bona tumazire kubashwijuma hati bari kuba turi kubatebekanisa kubegesa ibira kwata kutebekanisa karuru campaign ziri kugenda mu misho okukira zikaza zitambura je nambwe no cyatambura je kusinjira hamwe konkabira arimo obucokole bumwe mu myanya etariye mwe nemwe konkera imice ahabire hariyo ubuvuyo kandi ubuturajumira turagira ngo turabwenda turena ngo karuru kitu kaba kihorere ko businje ryabanya Uganda baronda abembezi babo hande ngo zone mu businje mu butebekana Yabare mnonga mchongozi twantwenda watushoboraje ahimutandikire kumwizera mukore mirimo yanyu nayo mwashika hati mwenu abwana bashobora wagambaho abantu abayishiraho umweta bakanditsa abantu benda kwetsimba bakoze na birebe tureba abantu babebetsimbireho twinamatsiko kubahereza karuru ntubahagira ndigirana tureba umwari umwe nargaho kandi hasigara ibiro bice mnonga karuru kagaterwa so abantu uko twebuzza nabwe abonye abantu baba denominated no bori ahura ngo guyargamu shaha buye buyone bugenda nenshi numuzana kazano tukubyetegereza ntenda utugambereho tushobore hariho ki abonye ntwaturi aho umuntu twenda hagira mnonga tukareba mwamwihe mu karuru mugeno nuko nshoborere abaturikize nabari kutureba aha tayari ngu iteka amateka agarebembera ukutera karuru mu Uganda gakataho arrangement ninge ntebekanisa yo kugira ngo omuntu wena umutezi wa karuru ayino bugabe kwija akachiko kwirukira akachiko byo bururu hano akachiko kakuru ninga ha district ha returning office yarebe shonga yona teka ngo umuntu owarabiremu akehandikisa ngo akaraba harifire yahandikisibwa atarikiriza amateka go kwesimbaho kiri mu mateka nico ndatambura neji bibuli y'amateka ge byo kutera karuru barageta kompende mu electorals kirimo mugendo kutwamazire kuhandikisa abayisimbire ho bona abantu bakoyesa ubugabe bwabo nko kuburi mu mateka garatebegeka ukutera karuru baija kushaba kureba
abaye handikisize kureba impapura zabo yaba zirakuratira amateka gabyo kwesimbaho ahubwo kubiteka riragira ngo wamara kwesimba wamara kushunshurwa muri ngo kuhandikisibwa ebintu birabo hireyo kwehandikisizaho umuntu wena arasa kwijabisha babirebe agire ngo ko ngashira kwaragira ngo akegera mu ishomereri mu mwaka ugu kunabire ndiyo kuntana mu mayanga OG we akega ryari ati mbwenu nyonaja kugira ngo mu ishogu ningo gumusigazogu oyenda kwesimba habwa MP nko munyeto ninga habwa MP w'abakuru ninga handengo zone ndenda ngo tucebere tushijume impapura zeye ahabwo ko bindi biremo nyowe ndateka ngo nebishuba tibicire kandi no bujurizobwe rero bije hano ahi tutamihanuye hatwire hijira abantu baruga mu Uganda yona barija bine mishango barageta mu akaciko kasitama kahurize mishango ejo obumwe kacimana kurikize mishango omwe ashangaragira ati nyowe bakanzibira kwesimbaho bakanjijira bantaharubaju baranyanga ntabwo ejo nshatse ndirukira hano akaciko akwanda besiga ngumaraza kumpa umugisha gwo kubasa kwesimbaho namara kubereka ngo kirete ngacona ncine lera akaciko kamara kurikiza kasharamu kabe karasharamu mu miringo ebiri obumwe kamara kureba ebiriho na evidence ningo bujulizi n'amateka kagira ngo iwe bakakwangira kwesimbaho returning officer kakulemesa konka kurugire bitwareba ukoshemeye kwesimbaho nabweco twaragira returning officer ngo akuhandike oyesimbeho abo nibinji munonga konka nkaburizo aba mahurire imwabo timura bagambaho timwenda kubamanya konka bariyo binji abijiraha bakataha barya barot paper rero hari abandi abarabira hari fire irisho rifire irya returning officer maybe barazita mistakes of omission or commission ukigendeye ningo utakigenderire ukashanga bakurabyo konka bakiza kushiza umari impapura bashanga ngo impapura ziwahire ngo kega ziri n'ibifumuka bashanga bakwagire bamwe ko batari behandise mirundi ebiri ninga basayinje mirundi ebiri rero bakiza kushijuma hamheru bashanga ngo ibiretengwa mu mateka kwesimbaho tobyine rero ugwe bamwihamo konka mbwenu ebisingirwe gukora amahurire na action n'abantu baki tibinje ako nakushobora turatandika ngo akaciko kashijuma kahandikisa abantu bararenga imitwaro 8 n'inkumishatu okwetombwe twatunjira hana akaciko byo bururu kurimu okwetombwe kureka nkamagana 3 ntabweco magana 3 aha mitwaro 8 n'inkumishatu nebiragwamo orango ahandi hona ahara singo bwinji haragize rishonga yona nabweco abanya Uganda batajiro kubanganisa kwena ecakacyo karikora kureba ngo twakuratira amateka agara tegeka ebyo bururu nambwendo turahamya ngo akarura karija kwija 2023 nagumu ebi bintebe hata abantu bamanyira ngo abantu bazurira misho nkabarinda wakame toka barabarifire so ekiri kubaho ntushime kwa kirabaho kureba ngo ogwe wenka oyine biretengwa yabari waza ballot paper wawo tabyine n'ubu oryoha akaciko karakurata amateka kakwanureyo mko mucunguze kikuretera abantu bayitombo itoko bayebuza ahabwe ncati n'abantu bamana umuhango abantu abo ababitsimbiro no bagumana bargaho uwo mwahariyo abandi abantu bona betsimbire kuko wakigamba n'emitwara betsimbire baba kuba babetsimbire bo kabatakurgaho bo baba abenshi ababa mano mwihanga already abaruho no abakwa babitsimbiro no bakurgaho konka abandi tubakurgaho bareba kwetsimba yabo no bakwa batine bahandiko bishire ninjira ngo nicyo cyo kwebera nkora munonga amakuru abo kugira ngo umuntu nabari yaho ayo umuntu already wa mano mwihanga umwetsimbiro no yarga abantu nkanye ni na ngenzo wanje gori nyuma ya kamera twayetsimba abatuyetsimbiro tubakarga tukatoyebuza hariho cyaro umusayansi haye nyina hagati ne science yona eriho science eriho neji no kugira ngo akaciko karakuratira amateka echa kabiri akaciko karashara imishango erija akaciko echa kashatu
akachiko tikarazokwe kuronde mishango abantu no bino bugabe bwabo kulete mishango ba bino kwetometa kwena konke cyakana no kugira ngo wijo likuza kwehandikisa akachiko kebibururu akachiko kotika kakureba ngori muhango ngori munene nguri wamani ngora vuge moto kampango nguningo ino muri mu muhango nguningo rakora mu kitongoreki wija hakachiko kebyo bururu kwehandikisa urija nka aspirant utakabena candidate ekirete ngwa chona uratekwa kuciciriza tihine owakachiko kalitire risho kakagira ngo mwene waza kurabaho otine biretengwa ngo agwo kubora kora mu office mpango ningo rya harurengoru ningaruriye konka ko turakimanya aba mahurire ubumwe umuntu obali hambatara mumanya ogwe arafuka mbwenu tino ryamumanya nico turaba turashabira akaci twatwine imishomo y'amahurire umwe bwagura imbarara twahita bwa Rugene John Paul yona ya Western turabashoborera twabaletera umushomo kugira ngo turasa gukora amahurire kurangu buri muntu yine orabasa kuzaya amahurire atungo mugisha go kumanya abana manyorwe mbwenu ikimuri gukora no kugira ngo nko ku Bible ragamba ngo abine bagayonjebwaho abatine nakaribuho baryakatwara mbwena ababine muramba bweto abari abo murajya n'abahango iko tukabanka abahango ako hano tukamanya tari umuhango tari umucanuya uturamani candidate oyikiriza ibyetengo by'akacoke by'ubururu oyikiriza amateka bw'ibyo kwesimbaho niho turamanya kusha konka n'amazima hari abantu baramanywa abantu ababesimba bati ibiretengwa kwesimba konkitwe kakachiko kali kushara mu kashaziremu katarareba kara ningeranji yo muntu yijamu katarareba level yaliho esente zayine ninge zatine ninga obukuru bwayine mu ihanga ningo bwatine nabweco okushara mu kachiko by'ubururu cyo kubana kushoborera ngo bamwe abe batari ha ballot paper batari nominated bakatungo mugisha ahanyuma okurikizibwa no kusitama kachiko by'ubururu kubureba ngo bakaba bagijirire babaremeseze abandi barugamu habwo butayishiriza ibiretengo kandi iteka eragira ngo wabo tikirize ne cyakachiko by'uruka asharamu oyino mugisha no bugabe bwawe kuza kwirukira mu koti ya high court ukaboka jyoti niye ebyakachiko byashaziremu tindabyikiriza mu bakanjigira nabwo ico nija kunuya ngo ntungwe uburinganiza yabare mnonga mukuru muchunguzi nyanga cyo washigaruka mu abantu bariyoko bani muhetombo ita abente abantu bargo mu karuru njanga cyo mwakihura ko ryo bakuyiro mu karuru notekateka ngo ino kuba kujinjiriye basa kwato muhanda zo mukoti ababire kitongoreki umugambirezo w'ikitongore yakigambira mukuru muchunguzi bo bwire butwine anyenda twenda ngo tugambireho hariho ebyome bizire bimugamba bakweta biometrics timumanya mu runyanko okutukuza kucyeta timanyiwo kaba bundi no rumanya ryo mu rukiga byoma tukabireba nutahamu mu ihanga twenda kumanya byashikira amyanya twenda kumanya abantu mwabegise ko barabikoze se ninga abo kuba buri mwaka akarubintu byo buru byano bizama abantu bagumana betombo ita babibakaruru icyo cyo nyenda nacyo kitugambireho abenshi abantu bagumana betombo tire kitongoreki mwaka karuru bakiyiba akaruru umuntu buri muntu we no bakusinga rgana nagira akaruru bakiyiba icyo no kigambaho ki ahabenshi notekate yangu ntugumana kibaho abenshi akaruka kubaho umuntu akikiriza takarura kabakansinga nikigira rimwe kitongore hine bimurukora abantu batakwetegereza abakwani betombo ita hati ngeje shaha tukarwumbururu rwa primaries hati n'abantu bayobetsimbireho abagarukire abizira independent abayoni baza kwetsimbaho ko muntu buntu kandi bakandi betombo ita ngo bakaruka bakakiba hati manka kitongore cya bururu hati mwetebekanise mutakureba ngakarurako abantabo bargambikirize je hati mwakaruru bakibire bakasinga mwenda kuma mutobururu w'abantu abo kwa nishintu kibi munonga umuntu kutambe ibintu byakwatere mu binji akaza mu karuru akarga mna itombetere kitongore ngo akaruru cye hino ku mwaka buzabuza so ntwenda kumanya mutebekanise muta okumubururu wa hati ekinje nango tugambire habyo mebe mwaretsere mwashika hino kwegesa abantu okuba rabikoze se byo muntu byesigata nakana hakode kumuretsere kumkwenda kuchiteza tukarga baroti nenje ntwenda ngo tushobore
mbwenu tera kakoryo kona kushika mbanisho ngambe hashonga yo kwetombwitwa mbwenu ubururu bwitu bwa Uganda bugire ahamurengo gwahigura umunonga mu nshonga y'abantu kutame bintu byinji akaguza famu akaguza maka akaguza itaka akaguza motoka akarya amabanja ngo ayesimbe mbwenu umuntu ogwe oraguza byone biyaye kolerire akija mu karuru ni ukakarabura kamanya akija mu karuru turaza kushigambo akija mu karuru warat ara echarenda ansaneje nemwe kusinga kunga akaruru ngo kora kamanya kasheme kwari orasinga harurasinga turashabanya Uganda eco kubanza kumanya ngo wori kuza mu karuru hariho chances ibiri ngo raza kusinga ningo raza kusingurwa mbwena abantu kubaraza mu karuru bine mentality jininge ikintu hamutwe nkeco takabasa kuranza yindi shonga ukareba kwetombwita kuri mu primaries kuko wachigamba zona party zona abantu baketombwitwa abayetombwitwa akaciko kakatali yokwe kunkana hati independence abinje barareba bakija baragira ngwitwe bakatwibira mu primaries nabweco tulesiga akacyo kibibururu abo ko kirangu tibo ine mugesije mu kacyo kibibururu bakaba taraza kwisha so icyo twaraba independence nkabo barija hakacyo kibibururu bari kwotombwitwa mu batunge kizibu mu primaries zabo kiratwamana kiragira ngo kirarebeka ngo abanya-Uganda bino bwesije mu kacyo kibibururu habo ko baragira ngo kubarije mu kaciko baraza kutunga oburinganiza eco neco kubanza so akaciko ko karakuratira amateka kandi okutera karuru abarakatera nabo abara bari ha national voters register ninga behinditse nkabatezi bakaruru abari bo bururu tikaciko k'ibyubururu abarazokwe bakagurira abaronze abatezi ahako bariyo emishango eri mu mateka etarisi bakora kushanga abantu baragurira abatezi bakaruru mu rujunge cybayita bribery kurya nguzi kuguza kuhabante sente munterere akaciko twoko karakikorecho konka kiri mu mateka kandi kirikirizibwa so umuntu yagurira abatezi bakaruru akabaye sente bakije batakuterera ati umushangura gutariyo akaciko ninga twina akaruru rera emihiri abayayi abafere bakija bakacyangaranya umwanya bakaretembera bakaremesa akaru kuterwa ha polling station tukasa kuvunana akacyo nabwo eco ncu turashabira abantu bona bari kwetaba mu karura kampa kugukorera kuratira amateka kandi kwetwara mu businji konka hariho ekintu eshonga eyijire eyo kureba ngo ababire bari bakaruru gabahweri ubwo bwo mu wagamba kanshobora abatureba ngo ogutibwo mu rundi rwo kubanza rwo kukozesa ubwomo mu mwaka gwe 2016 ubwomo bayita BBVK machines ningo bwo mabura chebera ebinku muninge birakwatandanga muntu zo muntu nuko twabanize kubukozesa twabukozesa mu bwagira mekizibu twacetegereza twakitereza twashwa twabukozesa nkihanga mukarura kahwire akenkumirabiri bwakora mu muringo gwayikire bwamwe hakora ahandi tibwakoraje twayetegereza twayege byo kwega twagira ngo umgene omurundo ogwo 2026 kuruje bitwegira experience itungire ku rugenyima hati turaza kwese ubugoma mu muringo ogutaraza kuremwa nahabweco ubwomo bwe barita BBVK machines burinke simu ekikuru no kula umugasho gwabwe no kureba ngo omuntu yahandikisa polling station ejo niwe wenka oraza kwija akatereraho akaruru okutera karuti kuhindukiraho kona process ecari yemwe econgirweho mu muringo gwahiguru no kugira ngo hati buri muntu wena oraza kwija kutera akaruru atakatunjira akakonga ninga ballot paper alija kubanza yakwishijumwa yakakasibwa yahamibwa akakoma yateye binku mubyeye ninge byara bishija ninga yabatine byara ninge byara bikuzire ninga yahinjire munonga enjora zikahwaho
bamureba hamisho habwo kuba mu details ninga mu bintu bitwine mu ka system y'akaciko na misho go muntu galimo kandi tino nyina misho garashonka gabandi agawe nagawe aganje naganje so eshongeje ituresire ninga okutebekaniso kacika resire na government n'abakira kwatobona no kureba cyo kubanza ngu omuntu taraterera karuru ha polling station ejo tarabasa kwija kutereraho habwo kuba tukatuje turahura kwetombwitwa ngo abantu barabafunya babataya motoka babasi babaleta mu mwanya kuterera nanka ninga nanka akaruru konka batari bomwe ninga batari hangikize kuba register yogo mwanya eco necha tishwa kubaho oraza kutera karuru nogwe urya register kandi bamara kakasa nguniwe baza kuha ballot papers na ballot papers zo bukonge baraza kubanza nogwe babuta muco hacomecho chabu kwijuma ngo nibwo bwarwo bwo polling station so ebireza ko birya kombe mukoma nebiri ha register iraza kuberi aha mwanya ogwo gutera akaruru nahabweco teraza kubaho kugira abantu abija batarya rya polling station bakesimba no batarya polling station ejo bakaterera akaruru kino cyo kubanza icya kabiri abantu abageraga ngo tulija ngo twaza kwikomo kasheshe tushange ngo tugire ngo akaruru kahwire ngo twatire kare eco tikirishuba kubaho turacura konka tikirishuba kubaho cyashashibagaho ahabwo kuba tihino muntu okwaraza kutererwa karuru atarabire mu coma ecaka shatu ababagiraga ngo abantu baleto bururu buceberere kwempo mu mabara babulete babwigatire mu kabox eco mbweno tikiribaho tikishuba kubaho ahabwo kuba obururu wabuleto bwihira handi butarge byo polling stations eco makitabuka kasize ninga kubushujuma kikabahamya bamara kutera karuru kandi kutwabagambire akaru no kuterwa kurgasha hemwe yakasheshe kwikashaha 10 konko banashange murayi narisha 10 aje gumiza materi akaruru kamara kuhwa abo box baje kubigura abantu bo abarareba abantu ababaryaho barareba rero bashoye baraje mu coma kirabushijuma ha hino bururo bwayijiremo butaryo bwo mwanya burija kukwatwa kandi bwakwatwa ngo bukazamu ngenu presiding officer orabo ryago mwanya uwo rareberera kutera karura ryo polling station we yareba ngo rakaruru ati akecoma cyanaga ayetwareju bajuba ahihi na police ri hihi habwo kubogwa ragenda straight hamiz ruzira ni straight hamiz akuba tihariho gap taro kusasira abakozi bakaciko kebyo bururu abali kutunga milimeji nkaba presiding officer nkaba polling assistants nkaba machine operators ubwoma twenda kubamanyisa ngu omulimo muri kuzakora muri mu muhango munonga gwihanga gwa demokrasia yitu tukuratira amateka kebyo bururu tutagira omuntu utwayikiriza kutera atabandize yashwijumwa akomaka nambwe no minister wa constitution affairs amaze no kushoza kihandiko ekirahamya ngu umuringo akaruraka karaza kuterwa mu muringo guso obwe nibwo bwoma abantu baburishora zaira karuru tine cyango kibarete ngakora tibarete kubanza baza gukora kosi ya IT ninga technology kubasa kutera karuru no tibarete ngakora eco ecabo no kwishanka burijo bakija mu businje bakakora bakija bakazaho abakozi bakaciko abashomesibwe nko kubwora kozi sibwe bo baraza kubagambira leta binkumvyawo kona kurete byara nakukurenda konsi ninga kutamisho batu bakakureba nakurenda konsi so obwire bitiraza kuterera akaruru musandi ibiri abantu bona burede barabaramanya kino raza kugumamuka aragira ngo etaramekiri kubaho tihino naika polling station rero ngo agirengo yaja ngo hinechi yayebwe umuka nabwe cyo bine kwija no bukonge bwa ubutwahire bwa voters location slips icyo ndamukibwambire akaciko kashohwize upapuro baleta voter location slips ningo burereka umwanya goratereramo obukongobwe buroga mu national voters register ninga ha register yakutera karuru turabashaba ngu muze owa parish supervisor akaciko kino mukozi muri muruka kwetoro rihanga ni wayino bwo bukonge mwiyabura muze mu bwakire akwa wakaleta karaza kwangusya no kwangusya umuringo ogwo kubasa kukuronda aha voters register rero kutera karuru so mukihe
icya kabiri wowe national ID ugende nayo akwanireza kuyamba konka no boti nebyo byona konko rya voters register akaciko abakozi bakaciko baraza kuba bari able kubasa chebera bakamanguniwe bakutabe byoma rero ukagenda ukatera karuru obururu oburasinga bumwe bwakire mu Uganda ballot papers isande je yahwire oburu bwa presidential election bwena bukije oburu bwa parliamentary bukije hati yenchure sigiro n'iciro ya kabiri ereza kwijo obururo bundi mugiye gisande twaza kutandika itwatandike generije rero bwena bwe buryaha ibyo kwese byo nabiriho rero tukigeze kintu kimwe eco kutera karuru yebare mnonga umugambirizi w'ekitongore ekibyo bururu omukuru mucunguzi ningira ngo umuntu ye natureba igishaha hine ekiyabasa kubana amanya ahanshonga z'ibyo no kuza kuterwa no bwashika ningira ngo bindi babigambaho bakakuca omugambirizi namanya ngo nobasa kugamba ushobore ibintu abo kwenshonga zikucira wazikwataho izo sireni ziteganisa abantu n'ibyo abantu bebuza okucira abo nshonga yo bwire tukabento nanga tugambizo bariyona abo kuba abo bwire buturu umuntu bo bururu buri muntu wena ahari mnonga ikice kabinji ari 10 by'abanya Uganda bona nibamanya nshonga z'ubyo bururu kandi betebekanise mnonga ukurebeka ngo izo baryashika bagenda bahereza umuntu wabo barukunda akaruru ntwendera noza kugambiraho abayoni batureba ibintu ikigambo cyawe cyamuheru icyo bakwano wenda ngo bamanye kwenda ngo tenderesha zatwata baitu nanya nangwa no sibura hano gambaho n'abantaba otugambire akaruruka kaba bebembezi abihanga ni 15 akaba MP na Kariari akaba bekaminyeto na Kariari ntenda kumanya birebyo ngo kubikuratana kwenda ngo umuntu riyoko umutezi wa karuru abe namanya eco gukora konga ko yaheze tuhendere usibura abantu abanyone batureba rero tugendeze kutereza cyayito n'amazima kandi kanshobore shongezi ngo eco kubanza akaciko karebaza abanya-Uganda bona abari kwetaba ninga kwejumba mu hurureji yo kutera karuru kuronda bebembezi babo okutera karuru nigwe mulingo ogurikirizwa mu mateka go kuronda bebembezi tirutaro tibyo kurwaniramu kandi tibyo gukoreraho rwango umuntu yarashemboriya n'ubugabe bwe kumushemba ashemboriya mugabe bwe mutarwana mutatana mijo mukatatana imitwe ngo abwo kuba nebyo bururu icyo nico kuba cyaka biri turabashaka mu kuratera amateka burundi aka president na members of parliament members of parliament abari directly elected hamwe n'abaracicirira abacara baracicirira districts bonabo na 2015 rero bindi biro tukabishohoza birya list nibiringwa ndaenda ngo mbishome shana bampobwire kujya mu bishome konka waza social media yitu platforms za kaciko ninga website ya kaciko details zone zo ziriho bazo babishome barengu tiba basa kusibwibaho akaruru kona neco mwebale munonga aba tayari West TV it's always a pleasure kubaha nka tukagambo nimwe offices z'akaciko zigire haje cyumwanira kubuza umuryo ubugabe kuje mu kibuza yebare mnonga umukuru mucunguzi yebare mnonga twagira bitwayitegereza ningira ngo umunebe wa tayari West yoko twatsigara njo kimwe wamanyobora ko ratera kaduru wamanya horaze wamanya eshonga kuzemerera icyo nshakiretse akasheshaka kurebeka ngo twabasyaho kurugomkanwa kenyene akomugambirize owe kitongore kibyo bururu ngabe no yabegambira mutaza kubihuriro mu rugambo mutabireba social media mugakoratira amakuru agatashitire icyo katayari West igondwa mu rumo gwitu kurebeka ngo twabasyaho abantu benyene abashemere kwani bakugambira ikintu kishikire icyo rabe no kuratira ngene biro kamigambo kugira ako abantu bari kubireba nibyo nabishobororera konke cyo kubanza parliamentary na presidential ebiri 15 byo kubanza wakazi representatives parliament ebiro 19 abaracicirira abakozi special interest groups eminyeto bakirinju n'abintu bulema ebiro 20 byo kubanza
district and local council elections ba chairpersons na ba mayor ba district ebiro 22 byo kubanza ba municipality division councillors ebiro 27 byo kubanza regional youth representatives to parliament abarashikize minyeto ha parliament ebiro 28 byo kubanza abarashikirira abasirikare UPDF ebiro 28 byo kubanza youth councillors abarashikirira eminyeto nabandi ebiro 29 mugendo biragumizamu biso akaruru ka muheru kalija kuba akokuterera national female youth representative parliament ningo umunyeto wo mwishiki wo kujekere eminyeto mu parliament niko korokaje kushembayo akaryaterwa ebiro mukaga byo kwa kabiri umwaka gw'2026 liste ryayo na ndingwa nashoma mu bimwe actually nabishoma byona mugendo nko kumwabihurira mwetebekanise murengo mwazayo mwaterwa ubururu abetse imbere nababo taro kongeraho taro kuhinduraho taro kubaganisa tumanye ngo liste hoire ninga tubentekateka ngo shayo no mundijo naragam abesimbire abatinekiza bucona abo bono bururu bwabo bwamaze guterwa emyanye je riho kwetombwitwa ejo turaza kugitereza mu muringo gwayo akwa haronka petition zicyarya hampa bacazishuzuma kuzirahwe ubwo bururobwe burije kushoborwa konko bwinji kuko nakushobororera ngo haraba esimbire emitwaro 813 hatiya petition zizira singo bwinyi ngacenda harigana chenita harigana zamazire kuhurirwa no kusharizwamo mgenu abari ha baroti batine obaha babire bamanye nguti haro kubanganisa kwena konko abo yino mushangwa batakushariremo urabasa kugumaho ningo urabasa kutagumaho so mgenu akachiuka karaza kuba karashoza okusharaho kwa mishango joyona kajimaririze timinji konka ebyo myanye ejo erabere hakabuza ecari hane mu mishango ejo yerija kukorebwa mu muringo gwayo konka abandi wotine mushango niba takwabire ohuriro gumire uyetebekanise konka ekikuru olindo businje kandi okuratira amateka abesimbiro turabashaba mwino bujunanizi bwo kugambira barabashemba barabagira kukuratira amateka no kutejumba mu mivuyo yona akaruru katerwe abaretengwa kubaha polling station wacira bizokace bije bari mu mateka ba agents turashobora kandi mu making sure mujezo naganyu gona kulangu watunga agent ali polling station hakwa agent wawe nwaza kulindira akaruru kawe akarekera tambura ali polling station lera cyakorwa cona cyaba kiratambura mu mateka Yewe mnonga mchunguzi nitaza twashika kwendera ikiganiro cyitu igeshaha korota botaka yandikise kwetsimba hantona watagaza kwetsimba mu kibina cyo wanyu ninga ko mukanisa ninga hacyara haindi aho kubasa kwetsimba konke bintu bikwatire no kwetsimba bikwatire n'ikitongore cy'ibyo bururu mwabehurira baheze hariho ko yandikise kundi ko babana ndakuza kunyetsimbaho byaho hatokibasa twenda kubasima abareba Tayari TV abatukunda munonga abaroho hati abakutureba butosha twenda kubasima kutwazira twenda kusima ugumana mu kutwatirira programs zetu ndishila ainemba wazi nakorana ntayo wanje Mande uri nyuma ya kamera kandi twenda kubendeza umwaka murungi tuza kutahamu umukiro kimwe cyaza kwija umwaka musya murungi ogwihorere ubwo businje ngoko mukuru mchunguzi ya kigamba mugume no businje mukuma businje umwiro bo bururu hatsigara wikisibira zonka bukahwa kandi mukaguma n'abantu abo mukaguturana nabo mukaguma nabo hati mbwenu mutakareka obirobu mukabana bwa baganisa ndishila inemba bazi nimbendezi zo barungi nimbendeza obusinje nimbendeza kwendera jo mwaka nimbendeza umwaka murungi omusya ogwihorere musibeje